Siyasho ukuba sifundele umthandazo wesabatha inkosi zimbusise. Oluhambo olusizi
amathe inkosi enkulu yasephakameni. Job 1 verse 6 to 10. Kwathi ngosuku oluthile abantwana bakaNkulunkulu bahlangana bezodumisa inkosi njengathi nje. NoSathane weza wambuza uNkulunkulu wathi wena mfana yaphi? Wathi uSathane nami ngizothi ukuhamba kancane. Uyabuza kuNkulunkulu ukuthi hawu uyiqondile inxeko yami le uJobe? Uthi uSathane umbiyela esho ngokukhulu kweyisa umbiyela njengoba usibona sila sizodumisa uNkulunkulu okuseqinisweni. Kodwa noSathane ukhona ufike wadunga izingane zikaBhombela kwayo inhleki ongayazi njengoba uyibona nje. Laba bantwana bahleli nje bahlangene kodwa abathandani. Angeke usho ukuthi omunye ufike nani nomunye ufike nani ngoba size nemizimba yethu kushembe ukuba sasicentisa indlela ezulwini ngomhla kuphela. Uma esuku uBhombela ubaba omkhulu ozalo baba bethu entaba azothunga uNkulunkulu utheze ngapha azolungisa abantwana bakhe uNkulunkulu. Qhamuka amadoda amathathu kuthi ubaba omkhulu uthi afika athi Shembe lapha uyobukhona sobe sikhona nathi uyothi ushumayela ukulunga sibe siyidonsa inqola siyiphonse esweni njengoba ubona nje. Abavumi manje abantwana bakaNkulunkulu ukubumbana sengibekisathe abavumi. Bayazondana wazi ukuthi bafike nani ngoba nami ngifikele nomzimba wami nje. Nabo abafikanga nalutho la. Sizocenta indlela ezulwini kepha ayikhona. Abavuma abantwana bakaNkulunkulu abafuna ukuthandana. Ubuzile kubuza inkosi yamachunu sileduma besabe. Yangilinda ngaphuma ethempelini indlu iseduze kwethempele. Yayisicela uManazaretha ngicela ukukhuluma. Ngiyayizwa ke ngoba indlu iseduze ithi inkosi yamachunu uManazaretha. Ukuhloniphana ke nina kushonephi? Ngezwe ngila endlini engashawa uvala uthi hawu sesibonwa na amakhosi. Hawu ngihlazo phela leli. Wathi ukuthandana kushonephi? Ngoba phela ngiyanibona nithandana nina nihloniphani futhi akekho umuntu onisamhlonipha namhlanje. Ngoba noShemba nimhloniphi. Ayi longishaya uvalo ngisendlini ngoba nami ngiyazibonela ukuthi idonsa ngomnye umhlathi. Kodwa kubuhlungu isayidi lami yilo kuthenjelwe kulo kuzo zonke izinto la emhlabeni. Kodwa yilo elidonsa inqola liyifaka esweni. Umzwile nje umfundisi ekhuluma ekseni Untabo isekabi. Idonswa inqola kaNkulunkulu eshona uswesweni bayavuma nalabo abanye. Kodwa uma ubheka la kunensizwa la. Kunabanumzana amadoda la namakhehla. Kunentombi la kunomama la amaphila saka. Kunezalukwazi la eziphila saka.
sibanjwe ubhombela isitimela samampondo akukho ohleka oxegayo la ensizweni ayikho ihamba ihlehle iyoma ngesiphundu phansi la ziphila saka kodwa ubheke ukuthi sibonga kanjani kushembe sibonga ngeplate eligcwele enye into ongayazi ukuthi ungathi yini igama layo kuye kubongwa kanje uNkulunkulu kubongwa kanje amen amen uqale ku3 ugcine ku7 uGenesis 3 uqale Genesis 6 uqale kuverse 3 ugcine ku7 wathi uJehova umoya wami awusekuhlala kubantu njalo ngenxa yezono zabo awufunde lapho usecasukile ngalento ezisiyenza la emhlabeni wathi uJehova umoya wami umoya wakhe awusekuhlala kubantu njalo ngenxa yezono zabo ayinyama nje izinsuku zabo insuku zabo ziyakuba imva qhubeka babugcina ku7 eyikhulu namashumi amabili qhubeka iziqhwaga zazikhona ezweni ngaleso sikhathi nangasemva lapha amadodana kaThixo ngenxa kumadodakazi abantu qhubeka awazalela abantwana labo ababantwana namandla asendulo qhubeka nje khona indawo ngiyiqondile abadumileyo uThixo wayebona uThixo wakubona ukona kwabantu uThixo ekubona ukona kwabantu qhubeka wemfundisi uverse 7 wathi uJehova ngizobhubhisa bonke engibenzileyo abantu engibenzile bangabikho ebusweni bomhlaba abantu nezinkomo nezilwane nezinyoni zezulu ngokuba ngizisolile ukuba ngibenzeleni ngibenzile. Ngiyabonga mfundisi uzwa uNkulunkulu manje uyakhala uthi uyazisola ukuthi usenzeleni hawu ukuthi sibe khona emhlabeni usolelani uNkulunkulu yila maningi enziwa abantu okungcolo ongazange ukubona emhlabeni awuzange uyibone into enjengale uthina sifunda amaphepha sivule neredio ulalele ugcina ukhuluma wedwa njengohlanya leli side leli abanikazi besizwe laba umthetho wabo yibo bakhiqizi besizwe laba kodwa batholwe ehlathini
iy'ntombi ey'mbili ziyothisha zifundiswa abazali bazo bayithola phakathi nehlathi sezonakela imizimba yabo. Kuthengwe iy'nkabi zithengwa umuntu omkhulu principal. Zathathwa lezi ingane zaqhutshwa zephuca imoto yazo zinemoto amantombazana ziyafundisa. Omunye wesigebengu usephenduka ufakazi wenkantolo uchaza izinto ebuhlungu kabi ngendlela ababencenga ngayo sebebona bephakathi nehlathi laba bantwana. Kungcono nithathe phela imoto lena yethu. Nanka namabhuku asebhanki bathathe nje. Nanka namakhadi futhi asebhanki bathathe. Akhala asho konke. Kodwa unembeza uphi kumuntu? Bagcina imvakalo bawadubula bawabulala. Awashiya lapha ehlathini. uNkulunkulu akudlalelwa kuye. Akukho kwazi. Akukho nokuqonda namacebo ngaphambi kwaJehova uThixo. Kusho yona incwadi le. Ngeke uhlakaniphe ngaphezu kwaNkulunkulu. Ungakwenza nje phela ngoba sisemhlabeni sicabanga ukuthi sihlakaniphe kakhulu. Bathi bahamba nje ngemoto yabo kwakhona i-road block zimina zinsizwa zakithi emgwaqweni. Wo awasibheka ukuthi kunjani la emotweni. Nasi spam lespam indaba sanuka kade sisebenza manje waphakathi mase sihlola ispam yiso sibulele la mantombazana. Insizwa lezi zibulala abakhiqizi besizwe. Isizwe sikhona nje sikhuliswe yibo laba bantu kodwa ubheke ukubonga kwethu. Ngapha emzinto ihlazo nje elenziwa abantu besilisa mva nje asazi ukuthi kwenze njani. Kutholakala abantu besimame bawu11 phakathi esimobeni babulewe sebonakela imizimba yabo. Kanti lesithi lami kwenze njani? Yini kwenziwani kanti emhlabeni? Job 22 kale 21 to 30 funda ngaye. Job 22 21 to 30. Funda ngaye ube nokuthula khona uyakwehlelwa ngokulungileyo yamkela emlonyeni wakho umthetho Qhubeka baba. wagcine amazwi akho enhlizweni yakho uma uphindela kuSomandla uxoshe ukona kube kude nendlu yakho khona uyakwakhiwa ulahle igolide njengothuli lelase-Ofira njengamatshe asemfuleni. uSomandla uyakuba imfuyo yakho ube neliningi isiliva khona wothoza ngoSomandla uphakamise ubuso kuThixo wokhuleka kuya akuzwe ufeze izifungo zakho noma ufuna into uyakuyenzela kuyakukhanya ezindleleni zakho lapho abantu bezithoba uyakuthi kubo kukhona ukuphakanyiswa yena uyakumsindisa ozithobayo abangenacala uyakubakhulula bakhulule ngobumhlophe bezandla zakhe. Ngiyabonga baba. Sifunda lezi ncwadi nje ezine ziyalo sinqanda uSathane osengene phakathi kwamakholwa akuwona lawa akithi kuphela wonke umhlaba wonke nje amahlelo uSathane ufikile. Umhlaba wonke abantu abazondana abantu sebeke nje bahlangana nomuntu nje spam nje sokwebiwa donsa lespam akudubula akubulala akwazi ukuthi wapi azange axabane nawe kodwa akubulale nje akushiyo njalo.
usathane eqanasa emhlabeni ungeneke la eManazaretha nami kuthiwa kuzobulawa mina ngizalwa izinsizwa mina ezazisongelwa right through ake kuze kwenzeke ngimfunga ubhombela isitimela samabomba Ezanene nina zizwe nonke Roma 1 verse 28 to 32 lokhu babengathandi ukuhlala bemazi uThixo. Roma 1 verse 28 to 32. lokhu babengathanda ukuhlala
ubuhlala bemali uThixo wabayeka Thixo wabayeka babe nezinhliziyo edelekileyo qhubeka benze okungafanele benza okungafanele begcwele ukona konke begcwele ukona konke ukuhlobonga konke nokushinga nokushinga nokufisa nokuzonda bezele umona nokubulala nenkani nenkohliso nokonakala abahlebi abaqambeli abazonda uThixo abahluphayo abazidlayo abazikhulisayo abaqamba okubi abangalaleli ababazalayo abangaqondiyo abangathembekakiyo abangenamusa abangenakuthuliswa abangahawukeliyo ngiyabonga baba kubi konke lezi zinto esizenzayo la emhlabeni kaNkuluNkulu kodwa uNkulunkulu asitshalelanga lokho ngibuyela endabeni enkulu le yofuna ukubulawa koShembe ibhlungu leyo nto ngoba umuntu osuke efake ingubo emhlophe ukhombisa ukuthi unoNkulunkulu ngaphakathi kodwa unoNkulunkulu kaShembe ngaphakathi uma eficwa usizi lo muntu uyamemeza athi awu eShembe kepha manje uma esefuna ukubulala uShembe yena lowo muntu uyadideka ukuthi kanti kumi kanjani la phezulu la okephezeni kumihloboni insizwa la inobaba omkhulu isihlalo seyikhuphulile wayinika isikhundla esiphezulu isifuna ukumbulala unetende leli elinozipho elicishe phezulu isayidi alala kulona ubaba omkhulu uyalazi lo mbhemu abesethatha umkhonto phakathi nobusuku ufuna ukubulala lo ufuna ukubulala uBhombela manje ufake ingubo yona lemhlophe yethu yokukholwa ebusuku ubaba omkhulu kufika into ithi akalale kuleli asayidi namhlanje athathe konke kwakhe awalale kuleli asayidi fikele emambane ebusuku ethi ushaya umkhonto bathi ababona yazi yasho athi ngadla kanti ayikakadli ilambile kuPhombela lo ayidlile ayikakadli kwamathabunga wakho yashaya phansi ehlabathini ekuseni kwakhala uZipho icuphile ezikhaleni la izobona ozoletha iti yozophuma ekhala ubumayimayi yathi icuphe esikhaleni kwase kukhala uZipho yayiphuma into kwamayekisa amadoda ayimizamla ithi ya windoda aqu phansi yawa wathi abaphuthuma amanzi wayiboniwa phuthuma lethana amanzi wawabusisa wathi nithi cha ngawo esipongweni bathi cha waphaphama yayisehlangana enhlalisuthi njengoba ivamile ukuhlangana monze igwegwe zezinto izohlangana phaswapho hayi kuvumeli mawenza konke nje okutshekile wena yayisehlangana hayi njengoba kubuyela ukuphakameni nje kwakusele emkhayitini kubuyela ukuphakameni nje asamdingi lo mnomzana wathi abika kubaba omkhulu ukuthi usiyahamba kanti baba omkhulu sebemtshelile ukuthi lo bethu uyakugwaza ngomkhonto baba kanti ushintshile ulalanga kulelo side kuyele ngapha wathi cha ngishintshwe inglozi mina engihamba nayo ayibonge inkosi enkulu yasephakameni bamkhipha bacha ngeke uzosithelela ngalento
ukhishwa amanazareth athi hayi uzosithelela ngempela yimbi phela lento lo muntu osisiza kangaka osiza umhlaba wabona wenze nje manje hayi hamba wayeseyobika kubaba omkhulu ubika kumondlo wentandana ayindaba okudlala hayi inhliziyo empile yakho hayi inhliziyo embi yekani inhliziyo ezimbi futhi musu ukujwayela ukwenza into komunye umuntu owaziyo ukuthi uma kubona ukuthi wenze nje kuye uzophatheka kabi ungakhubekisi inhliziyo yomakhelwane wakho ifundwa ekuseni ngathi ifundwa bona manje nasekuseni kade ifundwa kodwa benza izinto abaziyo ukuthi uma umbona ukuthi wenze nje kuwena uzophatheka kabi inhliziyo naphinda into efanayo naye ingubo kaNkulunkulu imhlophe kwa awazi ukuthi kanti enhlizweni manje uma engekho uNkulunkulu uyifakeleni le ngubo khumla le ngubo kodwa ukuye ekhaya kini yodla amatabonga umuntu wentandane madoda sebeyixosha le ndoda baba sengiyahambeni emlangeni ngiyaxolisa ukumusho isibongo angivamile ukusho abantu ngoba ihlobo ikhona nami ngiyisihlobo nje sebeyangixosha baba mina ngangizama into engingazi ukuthi usathane uthi ubaba omkhulu ikhona indawo okuhlala izingane la uzohlala khona nezingane uthi cha anginayo baba wamphi plus tukathole ngiyawazi nje ungibona nje ngiyalazi lelo plus ubaba omkhulu alipha le ndoda kodwa kuyabona wenza izinto ezimbi njalo kushembe ushembe uyaqalekisa wabhuqeka wonke umuzi abafana sasifunda nabo balensizwa ohlanga la baphela sibhekile nje sibhekile waqala komdala udadewabo abafana abancane konke kwasha awukukho nje manje lo mzi kodwa iplaza likhona angazi ukuthi libiza abantu ngoba nakithi nasixova kithi namanje nisasixova hayi nonke njalo bakhona abasixova baxova umndeni kaShembe ukujima lapha kubelo ukuthi mina ngimangalele ingane yami ngingazange ngikwenze lokho thethwa amacala into enganamsebenzi wathi siphuma amaphepheni ngento engekho uwe esikhundleni sokucenta indlela ozohamba ngamusa ukubheka omunye umuntu ngoba ngakumngenise ezulwini wena ushembe ungenisa abantu awuzomfaka ezulwini lo muntu wena musu kumnaka umonile uma ungazomluleka miyeke phansi ngoba nawe unamanikini kakho utshele ubani ukuthi wena ukholwe kakhulu ubani ukutshelile afunda base Roma 3 verse 10 to 20 njengokulotshiweyo asifunde khahla njengokulotshiweyo ukuthi kakho olungileyo noyedwa akekho olungileyo noyedwa kakho oqondayo qhubeka kakho ofuna uThixo bedukile bonke bonakele kanye moye kakho wenza okuhle kakho noyedwa umphimbo wabo uyithuna elivulekileyo bakhohlisa ngezilimi zabo isihlungu sezinyoka phansi kwezindebe zabo umlomo wabo ugcwele ukuthuka nokubaba izinyawo zabo zishesha ukuphalaza igazi ukuchitheka nosizi kusezindleleni zabo indlela yokuthula abayazi uyezwa nje ukumesaba uThixo akukho phambi kwamehlo abo uzwa kahle kepha siyazi lokho akushoyo umthetho usho kwasemthethweni ukuba kuvinjwe imilomo yonke izwe lonke libe necala phambi kukaThixo ngokuba ngemisebenzi yomthetho akuyi uthethelelwa namuntu phambi kwakhe lokhu ukwazi izono kungomthetho ngiyabonga baba inkosi ubusise siyalahlwa la incwadi yasilahla akuseqinisweni asilungile angifuni nje ukuze ngilungiya le nale ngizalwa insizwa phela mina ngizalwa insizwa impela hayi indaba okudlala noma sineyinqekelana nje ningasinaki
kodwa ekuzalwa insizwa akuzalwa insizwa izane ilezwi zenkosi Ijombela ubaba ilanga lamalanga saphuma nje esikoleni ubaba esehole ibandla esihlanu eminyanya ishaya yona ingubo emhlophe le yethu yathi emjombela yamgwaza sijula somkhonto yambamba idlalisuthi yamcangatha phela uma ungabhekile bhoso kuney'nsizwa la ungangithathi noma kanjani uzothola ukhisimusi awu zamcangatha yakhala lensizwa weshembe ikubiza yena lo shembe futhi lo kadithi yambula hayi umuntu ayikhona bayicangatha kwaze kwaphela kanjalo uma ufuna ukubulala ushembe ubuyiguqe phansi futhi uthandaza uNkulunkulu kaShembe kanti kumi kanjani ogebhezini la kuthini la kulesisekelo lesi khongozela imvula kuphela nje ukhathasi howe la kuzobulawa amaNazaretha aholwa inyanga ezulu azobulawa khona la entabeni sokukhethwa umunye umfana zokuhlukana kwabili phela ngoba kusemhlabeni phela usathane uyayitika nje khetha umfana okade kwathi utrainer kancane emasosheni wanika inkunzi umalanga le inqukuxa isibhamu wena uzoba lapha kukasendaze wakhe unetshe lapho esikhotheni uyibeke inganono leyo uyibeke etsheni la uzothi uzonelezwe kuduma lapha ezantsi ezinye ibhamu abese yaphuma la ku-round wakhe bese uyamchitha kanti abuzanga uzalwa ubhombela lo indodana kabhombela abuzanga eyibo phosopha umfana uyayiklina-ke lento uyayazi phela kwathi kuba yisosha mbijana uyayiklina nayo iy'nhlamvu iphelele wayesebhekisa kuwe wayiklina ngapha uyobulala inyanga yezulu wayesethinta itrigger sasho kwaduma izulu bomaya haya kwafa yena ushembe uyamazi kahle wena noma mhlawumbe uzongandaba muze ugangathi ngoba sesashonelwa ubaba sisele sodwa nalezi ngane zakithi nazilani bakwami sisele sodwa muze ugangathi sinesekahle uma sishayisa siqhuzukile siyale njengey'ngane zakho sihamba kazo sibazukulu bakabhombela mzane usilahla emhlabeni siphatheni kahle bo
Inkosi ayibusise senokuzwile. Sizophetha inkonzo esabatha lasemini ngesihlabelelo 55. Sicela uMshumayelo umkhize ukuba sihole ngale ngoma inkosi simbusise. Inkosi ayibusise ukuphakama kwabangcwele. Asibheke enkosini. Nkulunkulu awukhokho bethu. Baba ngibika nabo abantwana bakho sebefika enkosi emaphethelweni alomhlangano lapha entabeni sebezokwehla baba bayovala ebuhleni. Sicela ke Nkosi konke abebeze ngokukhala ngako. Ubaphe Nkosi zonke izinto abayicelile. Uthi Nkosi nenhlupheko Nkosi ezikhona emakhaya Nkosi ubachithele. Ubachithele futhi baba nezitha. Ubaphe Nkosi nenhlanhla emali. Uma sebehamba la ngolosibili baba uhambe nabaphe futhi leso sambelela sakho. Konke lokhu sikucela ngesandla somprofeti omkhulu Shembe manje kuze kuphakade. Amen. Uswengwele yenyanga yezulu umkhonto obase abasezulwini ubasonhliziyo nosokhawuzela nonyathikaze basebe uthusa bawuthusela indlu kaseze ngakhona benodingana abasemhlabeni basebe uphika bathi ngeke usanqoba wobusumdala uThingolwenkosazana windi thandi thane uyabadida abasemhlabeni abakwazi ubona sezulwini mafevele ezulwini uzubathethelele baba sandla sembethizo nomhlaba wewedwa owehle mazulwini wazoba umuntu ebantwini lwadlalela ukhozoni maphiko olwasentabaswe inqungu leshaya amaphiko komzengwele intaba inhlangakazi tabezikude zingumasithela ukuba kayisitheli ngaqhawula intaba inhlangakazi sibonge kuba mkhulu ubhombela isitimela samampondo sibonge umoya ingcwele kamezwezi nomhlaba ushile emhlabeni kubantu umlilo basoya inkosi inyanga yezulu yasesiyahamba thina boshembe soshithi ibhantshe lishe ekhaya ezulwini kuyokuthi ekhaya ezulwini okhethwe uNkulunkulu nedlozi umbane uduma kwesihamba nothungolwenkosazana uyokwehla phezu kwekhanda lakhe uyelokwe nokumlandela okwabhombela isitimela samampondo oyelanga lokhayila labaAfrika wavutha umlozi ashikhofe idlala enanda wayewashane sesikhawini ngale kwempangeni ubusisiyona lisane sikabhombela isitimela samampondo wabusiswa emkhathini wezulu wabuswa nasekujuleni wolwandle namthawuthatha inyawo ubephezu komhlaba wathi umhlaba ungcwele wabafela ezulwini bababaza basezweni bathi abakwazi embhalweni wahlangane incwadi yeSamulo 19 verse 12 gijimani ngendlela zonke niyobikela abangakezwa liwe bamhlophe abelungu abandlebe ekhanyilanga nithi ufikile olandela izizwe zonke efikile inkosi uMesiya simbone ngemsebenzi yabafela ezulwini